Ko Don Brash, te tangata nāna I whakarāke te taniwha horo re kaupapa Māori I ngā tau o mua, te kaiarahi hou I te ropu torangapū o ACT. No te rangi nei I heke I hoai a Rodney Hyde I tana tūranga, I runga I te whakapono mā Brash anake e hoki atu ai a ACT ki te whare pāremata, hei hoa ka wanatanga nō pēr, mō nā hinara. Hinga atu he ngā rara. I believe that Don Brash is the best person to lead ACT to success in this year's election. Ara mai anō he ngā rara. I think I want to save the party, not kill it. Engari koia te kai kōhuru I te noho a ngā iwi I ngā tau e whitu ki muri nei. Nāna me ana kōrero I ōrewa mo te noho a te iwi Māori. Ko kitea te ao, ko hoki mai nei, te toa o ngā kaikiri katoa o Aotearoa. Nā ana kōrero whakaiti I te Māori, ka tū ia hei kai arataki I te rōpū nāhinara. Ka tai ia ki te mura o te ahi ki Waitangi. Kei te paru tonu ngā whakaaro o te iwi Māori ki Aia. I think it's been a debacle from the start. What we have to remember was that Don Brash proved himself to be dishonest at the 2005 election. I kōrero au I te rangi nei ki ētahi o ngā mema Māori o te rōpū nāhinara. Kei te āwangawanga hoki rātau, kei noho ko te rōpū ACT I raro I te ringa tohu o Don Brash, hei hoa mārena mō nāhinara. Me te pātai nui, ka pēhea ngā kaupapa Māori. Ai ta mōhio a tātou te ui Māori, te rautaki a Brash, ne? Ko tana mahi tuatahi ki te whakahea. Ne, kai ta whakahea I a tātou te ui Māori. Koira tana mahi, kai ta whakaparahako ia tātou te ui Māori. They continue to promote the division between Māori and other communities. Don Brash led that same debate for the National Party in 2005 and he continues to hold those divisive views. Hei te rā horoi nei, ka whakamanahia te tūmoaki hou o te rōpū ACT. Jasmine Pearson, Te Karere.